گل جماعت السلام علیکم و رحمت الله. پرس پرسنه که محرم معنی چنه؟ محرم معنی یعنی آشما حرام، زمان حرام. آشما گوره حرام یعنی کشتش و گون رشنایش و فساده و ظلم و ستم و ته حرام. يعني كيك أنا مثلا جنون قرآن ديو آيات اسكي الجماعات الله تعالى بنك إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. يعني رجاق عدد آشمون دویس رجع الله تعالى آسمون عرض خلق که ان دویس آشمون را چهر آشم حرام کتاب الله کتاب کائنات يعني ایتا کتاب تابع کتاب خلقت کتاب براشته شد ان چهر حب آشم حرام و ان دین راشت انو يعني اگر شما ان حرمت ان آشمون رعایت نکرسه شما دین درست دوری شما هر رعایت نکن انا آشمد کشتش شما ظلم خورکن شما زن آشمون حراموند یا انسان کشتش اگر دیت یه یعنی بهای دگر گونه یه مثلا 100,000 بسه انا آشمد بنا 10,000 که هم شما یو حرام یو گوین رشنا هم یو حرام آشمد گوین رشنا. أنا مهم ver İslam'da gel cemaat Arabın en çehar aşm riayet kerdin. Yani qoğa kerdin yo binun kişten gün rışnen am منطقات ama vakti çehar aşm ومن محرم و رجب و ذي القاعدة ذي الحجة. يعني دحب aşm حاجة رجب ذات هم هيرا aşm روا هم çehar aşm روا. الرجب الأسم مزبطن رجب كر يعني آية aşm sanki هر جا بیکر ویر برمی و شیون و نالا و ونگ کالمون و برمیز دوری نومن آیرا رجب الاسم و یو عادت رنده ویر اسلامه ذکر اسلامه کنجا یو رنده است یو حوله است آیه گنا حتی عرف ملتون اگر مثلا بایروم یعنی است شیعیه یعنی است جشن است گوره رند است عادت رند است عادتان رندن اسلام کم را بنا سوابب آین تأیید کن و آین گن. محرم طبعا چه خصوصیت محرم است؟ ده خصوصیت محرم یو محرم آشم ورین تقویم هجری قمریه یعنی هجری پیامبر را دست ببن محرم آشم ورین قبول بیا و آی دینز آشم ماتم آل بیت محمد یعنی انا آشمد عن گناه پاک عن گناه تمیز يعني گونه قجون گونه پیلون دوز شش دوز هات حب پیش پیامبر پاخوت 56 تنه انا آشمدم مکشتی ساجی حضرت حسین نمو کشتش حضرت حسین پاهی چهار حب برارون خواه دیکا بین را البنین را يعني ابو الفضل العباس علوي بن جلال عباس و بری بین قاسم لا حضرت حسن لا جي علي اصغر لا جي علي أكبر و قج زينب حضرت زينب وهب عبد الله ويش مويد اتياز از انش ما روا گل جماعت چو دک به عردون هند زينب درد نوند و هند زينب يعني ناله و فریاد نوند و بايكي ويش مويد و مکشش براو پیل حضرت حسن ويش مويد و مکشتش و جيگری پارا فکرا ارزیاتبر حضرت حسین قیجیه برارزیه قیج حضرت حسین قیج حضرت حسین قیج مسلم ابن عقیل دهب قیج يعني مسلم وما کشتش اوجا يعني کوفد این پیور اهل بیت رسول الله را يعني دوز 6 حب و دوز 8 حب یورج ین کشتش حضرت زینب این پیور تماشا که یو جنیا ورچمون ید انه بین دکتر علی شریعتی ون اگر زینب نبینسه مسئله کربلا مندن آیرا یا سه زینب و یا سه حسین یا سه حسین یعنی مجاهد و یا سه زینب
mesele Kerbela insanlar vajen ok ceneda ve teşune ver veşune ver ve sarayı tıra kerd hatta cenaze yeniz ve güeşare kenun peygamber kış peygamber effet kışın peygamber yani grot bin lingon ayrı zulüm ve zafil. Ana aşmır gel cemaat tabii ki tüm hadise ben mesela tüm memleketinde şayiken buydun khura o nuzun hediye geliyor o ana aşura biya aşura yo tatlı yo şirine verazın ken velam yani sebep ene şunu vaktin merdim pertiyor khira şma an raşqa ini heken vela sebep şunu sevap izafı sebiyor anne emevi yani ana hadise bir insanın bir kardeş ama hadis uydurmuş ki rivayet uydurmuş ki zür yani nome peygambera ana aşmet nizun İbrahim adır ravici enraj nizun Musa deniz rahelisi enraj sebiyor yani gemiye Nuh rasa hedef ve asıl esas en gurunçunu pure izdir. Şma delil vazın kitap ansiklopedi akiren ansiklopedi Diyanet Türkiye akiren madde aşura bunen tera ujavun emevi بسبب خوریو شایی وراد yani en rajseyo raşon bayram yani şayi bikir ama en hadis medis uydurmuş ki o milletin kadar khapine ve haya erese khapinen haya eres ki ma ümmetin Muhammed'e ma ümmetin Nuh'a ma ümmetin Muhammed'e ciğerpare Muhammed en rajume kıştış ve o ehli beytik Peygamber aleyhissalatu vesselam mar emanet ki ayı ümme kıştış yo niye den niye hirin ne kıcıra pirra ok ceneda ve çip perişine kıj evlat Peygamber ma Allah-u Teala mesela yok kavmi Peygamber kişinin lanet gün ama kavmi yani imamın kişinin imam ana ümmet faziletin zafası Peygamberun çi beni İsrail Peygamber beni İsrail yo merdem erşaatı yo bajar yani ene piyorun vahiy negrot ene piyor o kadar şimamın İsa Musa ni yani Musa hoca peygamber şan tanrı başma çiren en bajar o bajar şiren tabi bikre nebi yo manezik o haberun ama rahmeten lil alemin semet piyore dünya vav İmam Hüseyin İmam Hasan yani İmam Raniş var imam tün en adet heben en adet asilin esasiyin çiniyor ve tabii ki yo tün ceyun diz mavinin mesela zincir donkur filan en göre dürüstniz azhabara en görünüz ama matem eno insan yön faziletin vun hadise yin vun yani hasrun kön var hani hafif teşkin yani yo sinehuriz ama zincir mencir eno folklorik en göre holni yavaş yavaş hey ben kim yani şu alim tekiz yo ayetullah tekiz yo imam tekiz yani en göre ne ki Hazreti Zeynep hakikaten Ciniya pila aşmara yo mesela var vakti Saddam Hüseyin İmam Muhammed Bakır As-Sadr Ayetullah Muhammed Bakır As-Sadr aydum ki ve Bintul Huda aydum ki o zaman Melik Abdullah yani veliaht Arabistan'ı giriyorum mektubu aşağıt ve Arabi yani ana aybati cini aydum kin tehiyye aydum kin la teqi cini aydum kin Saddam suyun basa Saddam va az hata ve Yezid kerdi az hata tekrar neken eğer Yezid eğer Zeynep bikişlerse hin ana mesela ujam menden ama Zeynep se baykwe İmam Ali zon yese kalme bernen o haberdayişi hutbe şma vakti Kufa yani İrat kışma göçleri bikren hutbe Hazreti Zeynep Kufa'daki Zeynep'in hutbesi haberdayişi Sarayı Yezid'in haberdayişi yani se baykwe haberdayiş kerd ve buna eğer Zeynep orajbun mekiştiyse ana mesela uca kediyen ve kefliyen ayrı şeriatımın ya se Zeynep ben ya se Hüseyin ben. Hüt bina Almanya'da enki en rajunur tabi püre dünya raj yani ehli beyt huyun şınasnayış mesajyen, vatiyen, daveyen hayana şınasnayış yani seyina sarunad millet vaşten yani ene besatırn en hakikatun miyon tepiş nevaj ama bahs mekir أنا تاريخ اسمه أنا تاريخ بيشو قيمة بعد لكن أنا تاريخ ما أنا أولاد كعمر ماي إن إمام حسين يعني موتورسيكلات بري نجنا veya
alatirik veya cerun negrot. Ene kum kişt, seme çine kişt, ay kişt kumib. Pirik eme vatan Allah rahmet bikir, ne verdi ama top ki bikir, vatan gavrun sarı Hazreti Hüseyin pet top ki kerdi. Gavrun. Gavrun daha beter eni. Ve sarayı pe top ki ko, vatan ayrı top ki mekiren. Enqede yu baveri, min milleti madbi yani haskerden, yani haskerdiş bura. Enqede yani baver bib, bavermendiyin enab. Evet bina tabi Raşun çi Raji Muharrem. Raji Muharrem Peygamber aleyhissalatu vesselam verir Raji Ramazan farz bu. Vakti şu Medina vakti yani dasruj Raja biran ama badik Raja bu farz Raji Ramazan yani vatana kum gün ve bir kum gün ve nir ama yo emir şunu yo farz ne yo vacip ne. O Raji Aşura tebir efendime söyleyeyim Raj sevabı zafo Raj ma bikhrad Raj ma hubbiş Raj ma hediye bikir. Mesela şmaşin Tunus, Cezayir zaruned Raji Aşura gün yani yo şayi ya yo bayram yo seyran ya tamam bayram değil seyran değil dedi telefon enişte niye beni yoktu seviyor hayra ne zoniz seviyor seni bir haber yeniz engunura Çin ya ama ma bilin ki ma ümmeti Muhammed aleyhissalatu vesselam Muhammed aleyhissalatu vesselam semid pernuk ve berma emanet verdim var ve hişdare dama ve muhafaza bikiren, dikkat bikiren yani yo merdimi zulüm bikir ehli beytmin bu cennet ve nigün tabi eğer ma peygamber ra haskin sema bu peygamber ra haskin yani şair bunsa bunun vakti Gülistan bakharab o gül polisiye ma bu gül çene ragin gülabra yani oke gülra ehli beyt oke gül peygamber Gülistan peygamber ehli beyt o bu peygamber ehli beyt o atri zaten peygamber bun yani inni tarikun fi musakhalan kitab Allah ve atrati ehli beyti yani me bu xwe ehli beyt xwe nesl xwe bu me miyon xwe mişmad verda atr bun yani atr yani bu vakti merdim yöre haskin ise haskerde matem yed matem gün la şaye yed ben şay pe keyf yu keyf gün pe gam yu ben gamgin ben kedermend ama ano yani vera peygamber mazik ana mesuliyeti ma astam İtya Almanya mahe işte cumhuriyet dasruj ita milletiyana ben münasebet yani yom Muharrem hayat dest Muharrem yo fırsat hol samed millet Kur'an bizun samed yani ahlak Kur'an ahkam halal haram yani en hususunu yo saat de saat cumhuriyet vaaz ben nasihat ben yo fırsat hol samed terbiye nesli mava ve Peygamber aleyhissalatu vesselam bu hadis aşmar bun gel cemaat muhtarul ahadis nebeviye az kaynak cütma muhtarul ahadis yani hadis bijnai peygamber en muhtarul ahadis für malun madde diz öst ucavunsa Peygamber aleyhissalatu vesselam bun edibu evladakum bi hubbi ve hubbi ehli beyti ve bi kitabillah yani qıcun xwe bahas kardeş mi terbiye bikiren ve bahas kardeş ehli beyt mi terbiye bikiren ve be kitab humay yani kitab humay bidenci wendiş halal haram ahlak itikad yani iman ve hak batıl amela salih amela talih çine ben he Kur'an pe Kur'an'a pe has kardeş mena pe has kardeş ehli beyte eğer ma bu advan hadis peygambero yani ehli beyt mi vahever beşnas nişnasın o تيجي نشناس نشكن حاسبك تبيعمر بشناس ترى حاسكن تأهل بيت بشناس ترى حاسكن وبيعمر هو أن ما روازن بأني نقجهم تربية بكران وذاتين يعني herkes ergerin önderun kur önderun bin ve ay önderun göre hareket bir an önderin her hususut yani ahlakı cesaret şecaat fedakari cumhuriyet sakavet yani şma İmam Hüseyin daha hol binin şma İmam Ali da hol binin şma kızım Peygamber da hol binin yani ana nesla nuraniye zürriyeten ba'duha min ba'd Allah Teala bunsa yani vasfayna Adem ve Nuhan ve ala İbrahim ve ala İmran ala'l alamin zürriyeten ba'duha min ba'd yani ma Adem vijno ma Nuh vijno ma Ali İmran ki İmran ve ki İbrahim ma vijne en yo zürriyet yo binura takiben hatta Muhammed ve hatta Mehdi aleyhissalatu vesselam
يو ذريات إن فيجناية الله تعالى واش كي يعني أخلاق ديانات إن سيرمونة بكر إن فيرندر وما ينرى أولغو بيار ينرى درس بيار أيرا قدو ما نماجد يعني اون زون وما پابسته خود مجنین را ماه شما و ماه محمد و ماه آل محمد تعبیر نماز جدید گرا ما محمد و آل محمد بشناس محمد آل محمد یعنی بوی محمد و پارچه دینه فقط بنا طبعا که قدمان عاشورا کنچی نظن گمی نوحد طوه نمندو ان دست حبچی مندو دست حبچی کتیا میونو ان رایو عاشورا اینیزک یعنی ای زوران رایو زورا و اصل اساسی بن پاشینو سبب انا شیرینه کن ولا ای اموین خور یعنی ما بی غالب و خور راشون اعلان کن راشون دز انسان یعنی شنون شیرینه ون انا آشم ماتمه آشم شیرینه و عاشوره و انا یعنی آشم قیامه آشم یعنی گوین ورا کالمی بیا غالب و آشم ان گوینه تمیز گوینه پاک همه رشنایش ات بینا tabi memleketin binundiz yani her jat ite Almanya'diz cümlün Türk'ündür cümlün Kürt'ündür hutbe bahs Kerbela bun bahs kıyam İmam Hüseyin hareket İmam Hüseyin pe sohbet kin tabii ki kafi niyor sadece yok hutbe dest bunces dakhil nein nebin ama cümlün Arabundur cümlün yani bu selefin tirayana ve bu Vehhabin tirayana ana bahs İmam Hüseyin nebin باش مرا چی واج شما بودن ان قرالون عربون یعنی ان عربستان ای قطر و ای نظن دبی و یو نوم حسین یو نوم علی شما تین نوینه یو نوم حسن یو نوم مثلا جعفر یعنی اینا یو دشمناتی ورا اهل بیت دشمناتی میونیک یعنی ذره ین اصلا ما تفهم کن قی یعنی یو نوم حسن حسین ان اهل بیت لخمسة تفى بها نور الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة يعني پونشتنسكي يعني او آدر زاف جرمن و ويشنن يعني آدر وباء في آينا و آدر بنهونا انكم المصطفى والمرتضى مصطفى ومرتضى وارتقجينو وفاطمة يعني عن مهم آل عبا آل كسا Ayrıca an kim vakti insan hayayı nişanasa nişkan terahat bikir en imamın bidan kıcın kuş şanasnayış vakti peygamber göre yani bahs kardeş mi bahs kardeş ehli beyt mi kıcın kuş terbiye bikiren şuma vakti ayın bilgi şanasnayış hin Enyo ayo Karl Marx و Lenin و nizon afzam kum daman mavo veya apo خالو in daman ne kuen yani kuen kıcın peygamber daman ayrıca ma bizon gel cemaat o ma kıcın be terbiye İslami ve terbiye ehli beyt terbiye bikir o derhak rojiz ma var yani kum vazan bir ama roj aşura roja grotiş kerahat mekruhasa Alevi ma mesela ye rojun yok kısmı dönüven çi ok nüven ihtirama bun ok ندا أهل بيت ويا مثلا عرض كوين را سر سوميا وسر قرولة را نكوين و يور رجال من رجال بياس إمامون أما الرجال سنة أجر خارجين قي خاطر آية طويل نوين أما أول رجال رمضان يو رجال فرض رجال واجب رجال رمضان يو إيه بين أن توي عادات توي نز يعني بيامبر وات بيرن و باش ما وازن بيرن وازن يعني شيء أمر بيامبر تشينو سمد الرجال إتما بيني يوان والسلام عليكم ورحمة الله